Haga jinglai ICC Cricket World Cup arhajar arpeulai haprenga Australia Persia eka Netherlands. Haba pai shagare jinglai ka Australia kala job sok da light spark kandai runs. Haga bau rangtit ujongka Glenn Maxwell ulala ban kamai hadu shispa an riu runs tang naki sau peu sau bol. Haga jinglai kai bat kumjuru u David Warner ulayo biang ban kamai eka spa run. Haga bau lala ban kamai hadu shispa sau run. Haga jinglai kai Ban leng ba kena nam job ke Australia kala kiu sya kerdan ke basau haga mi ikan point. Haga jingle kai Indian Super League haprenga Bengaluru Persia ke FC Goa. Haba pai sya kena jingle kai baro artli ke kenhun kia khai klem yo tep goal nadu bas dang ke jingle kai hadu bokot jong ke jingle kai. Haga jingle kai Champion League ke bahap haga Group E haprenga Feyenoord Persia ke Lazio. Haba pai shagare ke jinglai kai ka Feyenoord kala job dan lai lakawai. Bad argo layo bentep do player nagari Mexico u Santiago naga benta ka Feyenoord hagare ke jinglai kai. Hagawai par ka jinglai kai ka bahab haga Group E haprenga Celtic Persia ika Atletico Madrid. Haba pai shagare ke jinglai kai baro artli ki kenhun kia khai da mar argol. Ya ki argol jong ka Celtic layo bentep da Furuhashi haga minit ka basau Badu Palma haga minit ke baar peupra. Badi yagi argol jongka Atletico Madrid layo bentep dau Griezmann haga minit ke baar peusan. Badu Morata haga minit ke basan peulai. Haga jingle kai ke bahab haga Group F haprengka Newcastle United Persia ke Dortmund. Haba pai sheng ke jingle kai ke Newcastle kalamat ia ke namrem halaying dai weilanot. Badi ya ke shigol jongka Dortmund layo bentep haswa benkut ke kela step kata haga minit ke basau peusan. Lengbau Felix Mecha ubre player nagari Germany. Haga jingle kai ke bahab haga Group H haprengka Antwerp Persia ke Porto. Haba pai sing ke jingle kai ke Porto kala job suk da sau lakawai. Bad haga ke jingle kai player substitute jong ke Porto u Ewan Nilsson ubre player nagari Brazil ulio bentep hattrick haga ke jingle kai. Kata ulio bentep haga minit ke basau penriu pekundai bat pra peusau. Bad uderu orang ilekai beningkong nagari Brazil banyotep hattrick kum u substitute haga jingle kai Champion League. Haga wai par ke jingle kai ke bahab haga Group H haprenga Barcelona Persia ke Shakhtar. Haba pai shagane ke jingle kai ke Barcelona kala Korea ke nam job da ar lakawai. Yagini ke argol jong ke Barcelona la yo bentep dau Torres haga minit ke ba ar peupra badu Lopez haga minit ke ba lai penriu. Haga jingle kai ke bahab haga Group G haprenga Young Boys Persia ke Manchester City. Haba pai shagane ke jingle kai ke Manchester City kala Korea ke nam job hadin magalala bat pelim ke Young Boys dan lai lakawai. Bad argol layo bentep do Erling Haaland naga benta ke Manchester City haga ke jingle kai. Kata haga minit ke ban riu peu nyeu leng ba ke penalti bad haga minit ke ba pra penriu. Haga jingle kai ke bahab haga Group F haprenga kenhun u Mbappe ke PSG Persia ke kenhun u Giroud ke AC Milan. Haba pai shagane ke jingle kai ke PSG kala job suk dan lai lanot. Bad ya gilai gol jong ke PSG layo bentep nengkong dau Mbappe haga minit ke balai peuar u Kolo Meani haga minit ke basan peulai bad uli kang in u badeu player na deuba Asia layo bentep haswa benkut ke jingle kai kata haga minit ke ba pra peukundai.